بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده أيام العشر فقال ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيه من عشر ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فأكبره وقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وكان مهجته فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamu alaikum hurmatly Müslüman bir tuğanlar. Allah Taala ömrüňizlerge bereke berip, kelgen kadamyňyzlardy bekem kılgan bolsun. Bugün bir İslamdagy ulu aylardan birösünde turabız. Zulhicce ayının baştalgıç günleri. Bu günler turasında Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de kasam içken. Vel fajr ve layalin aşr. Tanga ant içen deydi Allah Taala. Tanga ant içkeni bol belgili sebep bu ümmetin tangına bereke berilgen. Erte turgan adamdan rızkısı mol bolat. İşi aldı acılat. Ertemeden baştalgan iş başka vakitte 2 gün 3 gün kıla turgan işti. Ertemeden turup alıp bütüre turgan bolsaң bir kança vakta bütüp ketet. Allah ertemenki vakta bereke koygan, oşan üçün tankı vakıtka je tankı namazga kasam içkende ulamalar açat. Andan keyin valayalin aşr 10'dukka kasam dep aytty. Al 10'duk ne olgan 10'duk dese Zulhiccanın avvalkı 10 günü. Oşol keçegi tünden başlap bir tuğandar baştaldı. 6. iyundun oğugan tünü, bugün 1 Zulhiccanın 1. gününde жүрөbüz. 10 gündük baştaldı. Peygamber aleyhisselam bul torasında İbn Umar radıyallahu anhu peygamberimizden uşul künderde men peygamberimizden aldında turat elem. Anam peygamberimizden birөө surap kaldı deydi. 10 gündük Zulhiccanın 10 gün turalı emne dep aytas dediler. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi azza ve celle al-amalu fihi min ashri zil-hicce. Allah'a uşul Zulhiccanın 10 gününden ötken dağı jagımdyrak, süýkümdürak gün jok dedi Allah Taala. Anan oşol cemaattın arasında birösü turup dağı surap kaldı. Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, وَلَا الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Emne Allah yoluna çıkıp, malı canı menen, öz peşine teri menen tapkan mal canı menen çıkıp, din taratıp жүрse, aldan jetpey kala o dediler. Peygamber aleyhisselam aytdı. Bir adam Allah'ın yoluna mal canı menen çıkıp, din taratan dep sapar kılıp жүрüp, oşol yolda şehit bolup, kaza bolup ketpegen ele olsa, anda Zulhiccanınkına jetpeyt baribir dedi. Şehit bolu gana jetişi mümkün dedi. Bir tuğandar, uşunday ayda turabız. Zulhiccanın 9. günü Arafa degen gün bulat. Bilinүү, açıkka çıgуу degen gün. Emne açıkka çıgat? Emne olgan nerse açıkka çıgat dese, bu günü öte tarihka tolup ketken gün. Tarihtın beti uşul günler menen жазыla verip bütbögen gün. Türlü alımlar türlü tafsir beret. Bir okuya olgan al okuya asmandağı periştelerdi titretken günde. İbrahim aleyhisselam balasını muzdagan gün. Albatta Allah'ın hükmü birödü muzda degen hüküm berilgen. Anı öldürүү üçün emez, anı muzdap öldürüp salıp balasız kaltırış üçün emez, balkim pendenin jürögünde Allah'dan başkaga bolgan muhabbatı çıkarıp Allah'a bolgan süyünü bekemdeş üçün
İbrahim aleyhisselamga balаңды muzda dedi. Bul muzda bir tuğandar İbrahim aleyhisselam balasını çok kılış üçün emes ele. Albatta. Emi oşol imnege bu gün Arafa dep atalып kalgan dese İbrahim aleyhisselam bir gün түш көрөт. Peygamberlerden түшү çındığında bu vahiy şeytandan bolboyt. Peygamberlerden түшүнө şeytan kirip ar nerseni aram adaldı aralaştıra albayt. Peygamberler bir nerseni түш көргөн bolsa al vahiy olup oşonu tak atkarış gerek bolgan. İbrahim aleyhisselam bir gün түш көрдü ele, түшүндө balasının muzda atkanını körüp oylanıp kaldı. Özü balalı boluş üçün köp жылдар ötkan. Bizde üylөнгөндөн кийин 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl balalı bolboy kalsa ayalı menen 7-8 yolu ajırашıp kayra jaraşabыз go. Ajırашмакчы olup, ököz ne kılalı, anteli minteli. İbrahim aleyhisselam bir rivayetlarda kelgen 92 yaşında, bir rivayetlarda kelgen ayalı 92 dele, özü olsa 120 yaşında balalı bolgan depçi. Oşuğa şeyin balalı bolboy жүрüp, balalı olup, anan emi aksakal olup 120'ga kirip balalı bolganda al balanın muhabbatı, al balanın jiti. Anı 120 yıl kütkөндөн мындай айтканда ошол баланычы. Еми бала буты чыгып ата деп ата деген сөздү эми биринчи жолу угат 120'ga чыкканда. Анан Алла айтып калды түшүндө сен балаңды муздашың керек депчи. Кандай оор. Bir gün ойлонуп кечке жүрдү. Экинчи күн дагы ошол эле түш кайталанды. Dağ oylanıp жүрдü. Üçüncü gün dağı түшүнө kirdi. Түшүнө kirgende İbrahim aleyhisselamga açık boldu, dana oldu. Bul Allah'dan kelgen hüküm eken, men bul hükümde atkarışım gerek dep. Oşol gün Zulhiccanın 9. gün ele, oşol gündü Arrafa açık boldu, dana oldu degen gün bir doğanlar. Ne dana oldur? İbrahim aleyhisselam balasını muzdaşlık dana olgan, açık bolgan. Emi bir tuğandar bizge dağı oşol günü hüküm berilet. Mal muzdoğu, bala muzdoğu emez. Albatta bizden imanı uzağa jetpeyt. Bizden dengeli uzağa jetpeyt. Her bir adamga Allah Teala özünün imanına jaraşa, avalına jaraşa hüküm beret. Demek bugünkü günü siz menen bizim üstübüzde turgan kança hüküm bola turgan bolsa, oşonun bardığın siz menen biz atkara alabız, kolubuzdan kelet. Ay menin vaktım yok namaz okuyanga deyip koy kebilir. Vaktimiz var. Siz atkaralas oşon için Allah namazı bergen. Oroza tutsam tüm ile şaldırap bolboy kalam. Atkaralas oşon için orozonu Allah bergen. Demek koy muzday alabız. Allah biz muzday algan küçüğüz var. Oşon için bizge hüküm bergen. Albatta muzdaş üçün dağı bir içetten var emez. Kayısıl adamdın kapçığında, mülkünde bir 40 minden 45 minge çeyin mülkü ola turgan bolsa, oşol adamga koy soyuş vacip. Kalgandarım ne kılat dese, kalgandar alıp oşol baylar soyganın bir sanın, bir şirağın alıp ceyt alar. Kanday sonu hükümde siz bir tuğandar. İslam baylardı kedeylerin bağırın bir diye karagan. İslam'daki mayram, şunday bir mayram, barına tegiz, barına birdeği mayram bolup. Emi, İslam'dan başka jaktagılarda, İslam'dan başka adamlar bir mayram kıla turgan bolsa, akçası bari, abroyu bari, avtoriteti bari, kapçığında bar adam ağa mayram bolat. Kapçığında eştekesi çok bolsa, kedey olsa, al baykuş oşol günü çıkıp, sırtqa çıkıp, baylardın ballarının aslında bekelle uyat bolboy üydeli oturayınç dep eşikке dağı çıqalbay kalat da kerek bolsa. Allah musulmanga uşunday bir jakşı mayram bergen. Ayt, mayram. Büt musulmandın eşigi açık. Kel. Ayt marek bolsun de öyle urup barıp kirip,
Dastorxondu terip jep çıkıp kete berебиz. Muna uşundan bilse olur. Allah ma bergen mayram bütkül jer betine olur. Bütkül bayına kedeyine ak kara debey barına tegiz olur. Muna uşunun mayram dep koyat bir tuğanlar. Emi bul Arafa günün bir tuğanlar şunday bir Allah'ın rahmatı düşkön gün, şunday bir rahmatı düşkön gün. Peygamber aleyhisselam hadiste mıntı aytıptır. Kimdi Arafa günü oroza tuta turgan bolsa, men ümit kılam. Aldыңkı bir yıl keyin ötüp ketken bir yıl, 2 yıllık günösünün keçirilişine deydi. Ötüp ketken bir yıldığın kelejatkan günöler, bir yıl aldığındığından Allah Teala keçirem. Peygamber aleyhisselam keçirilişini ben ümit kılam degende. Uşul hadislerdi okup ulamalarımız aytkan eken. Arafa günü Allah'ın rahmeti şunday cevap adamların keçirilip jatkanını körüp, şeytan men de keçirilip ketem okşayt dep ümit kılıp jügöröt eken da. Şeytan da men de keçirilem okşayt depçe. Aldığımızda uşunday gün keletat. Bar bolgonu orozası menen birgelikte. Elbette bizim mazhabda al gündü özün emes, bir gün koşup koysanızlar daha jakşırak bolat. Bir gün oşol gündü tutsanızlar da eştek emes. Aldın Allah daha bir gün 2 gün koşup 3 gün udama kılıp koya turgan bolsa, aldığınкы kele jatkan bir yılınız, ötüp ketken dağı bir yılınız, 2 yıllık günösünü Allah Teala keçirer eken. Anan bir tuğandar İbrahim aleyhisselam balasının muzdoo menen uşul Arafa günü ötö belgili bolup kalgan. Arafa degende musulmandardın barının oyuna oşol nerse kelet. Balanı muzdoo, balаңды karaysın. İbrahim aleyhisselam şunday şirin tatlı balasını soyduğumuzdadı depçe. Hazır ümmetin barın başın oyun, olku kılgan nerse oşul bala. Kantkende men balamды tarbiya kılam, balamды jakşınakay, adamdardın arasına koşup, baltaga sap kıla turgan kılıp, tarbiyalap çoğaytam degen, her bir adamdın oyundağı jürögünü öykögen nersesi uşul. İbrahim aleyhisselam'ın balasının ataga bolgan adevi, Allah'ın hükmüne bolgan adevi, uşunday ele bir tuğandar, atası kaçan түш görüp, balam ben seni түшümde gördüm, seni muzdap jatıptırmın dese, ey atake, sağa kanday hüküm verilgen bolsa, oşonday kılıp atqa algaның dedi. Muzdayım dep jatsa. Hazır biz balabızdı, balam sual kele kalça desek, hazır dep koyup telefonu çıkılıp otura beret ko. Suusagaның ketip kalat alып kelgençe. Ata dedi, mağa sizge Allah kanday hüküm bergen bolsa men üstümden. Oşonday jürgüze beriңiz dedi. İbrahim aleyhisselam ayalına aytpay, balаны jetelep alıp, hökösü ketip utat. Apasına aytты, balаңды jakşınakay, tatınakay kiyimlerini kiygiz. Bir jaka alıp barup aylantıp kelem. Özü oşol balаны muzdaganга çeyin İbrahim aleyhisselam bul bala menen bul apanı kurbançılıktın tuğ çoğusuna jetkizip koygan ele özüçe. Aga çeyin ele. Muzdaganga çeyin ele ötö çoң kurbançılıktardı kılışkan. Kanday kurbançılık? Balalı bolup жаңы törölgönden kiyin ele İbrahim aleyhisselamga Allah hüküm verdi. Ayalың menen balаңды alıp barıp taştaysın balanday bolgan bir çölgö. Zivadin bir öröngө alıp barıp taştaysın. Al jerde bir de ösümdük bir de su narkı berki jaşoo şartı jok oşol жерге aparıp taştaysın. İbrahim aleyhisselam töbösüne göz mingiz bolup alıp barıp turup oşol жерге taştap turup ün çıkpay, eştekede aytpay,
Qaytып jönöse ayalı, "He kojoyun, bu ne kılganыңыз?" dep surады da. "Kayaka baratасыз? Biz uşu жерде kalabızбы?" dese ün çıkpaydı, kayıp ketip atат. Bir başlıkta biraz kurma, oşonu taştap, dağı ketip atsa, dağı suradı ekinci jolu. Anda da ün çıkmadı. Üçüncü jolu, sizge Allah uşunday kılıga öküm berdi öyle. Dediler, İbrahim Aleyhisselam başını ikep ova dedi. Anday olsa bizge Allah yetişti olat. Allah özü bizdin muhtaçlığımızı bütürüp beret. Ökö kaldı o jol jerde. İbrahim Aleyhisselam 4 yıldan keyin bir geldi, bala basıp kalgan, narkı verki olup kalgan. Andan keyin dagı bir geldi, bala 7 yaşar bolgan. 7-nji yıl kelgende balaсын жетелеп alıp basa turgan bolup kalgan. Balası ökö süйлöşüp, ata bala olup, narkı verki olup. Bir kança vakit turup kaldılar. Oşol vakta balanın muhabbeti yüreğine kirip başladı da. Anan Allah hüküm verdi, emi bu balanı muzdaysın depçi. Bu balanı muzdaysın. Oşonda ayalına aytpay balasın kiyintip alışında jetelep ketip atsa, şeytan en birinci olup ayalga kelet. Ayal zatı özü mınday azgırıkka jakыныrak, bidatка, ырым-жырымга жакыныраактар аялдар болот да. Ошого бизде эмне дейбиз? Аялдарды амир кылбагыла, башы кылбагыла үйүңөрдө депчи. Бул болсо алар ырым-жырымга, хурафаттарга өтө жакын болот дагы. Тойлордо чыгашаларды түзгөн мына ошолор. Анан батылы азгырылып кеткен да ошолор. Аялдар анан көбүнчө көзү менен көргөн нерсеге дагы караганда дагы ою менен ойлоп алган нерсеге көбүрөөк ишенет. Көз менен көргөн нерсеге караганда ою менен бир нерсени ойлоп алып туруп, эмне кылып жүрөсүз дейт. Мен аякка барган эмесмин. Десең болбой сен ошол жакка бардың, ошол жактан келдиң окшойт. Ою менен тополон кылат буларчы. Ошого азгырыш жеңилирээк болсо керек деп, шайтан дагы биринчи sen balаңды кыйналып, төрөп, чоңойтуп, атасы аны бир да карабай кетип калып, сага 4 жылдан кийин бир келип, 7 жылдан кийин бир келип, анан кийин муздайм деп алып кетип атат. Кабарың барбы сен десе, сен шайтан окшойсуң деп ташты алып туруп, шайтанды таш менен ташбаран кылып куулап ийди да. Кийин балага барган шайтан экинчи болуп, балага барып туруп айтты: "Мына атаң seni muzdayım dedi. A sen bolsa жашоодо эч бир нерсени көрө элексиң, эч бир нерсени көрүп, жашап көрө элексиң, анан муздаганга даяр, муздалганга даяр болуп кетип атасың. Бул эмне деген акыбал? Андан көрө мени муздап не кыласың? Мен жашайм деп айтсаң болбойбу?" дедиле. Бала, 7 жаштагы кичинекей бала, ал дагы ташты алып туруп, "Сен мени атама каршы кылмакчысыңбы? Акмак шайтан окшойсуң" деп, ал дагы ташбаран уруп кулап ийди да шайтанды. Анан үчүнчү болуп шайтан İbrahim Aleyhisselam өзүнө келди. "Түшүңө бир нерселер кирсе эле ошону ишке ашыра бересиңби сен?" деди. Ал болгону бир түш да. "Кой, балаңды ушундай араң токсу 100гө чыгып, 90га чыгып тапкан балаңды эми муздамаксыңбы сен? Кандай адамсың?" дедиле. Ал дагы таш алып куулап ийди. Эми ошол шайтанга таш атуу иши азыр биздин ажекелер кетип баштады го, барганда Арафа күнү, айыт күндөрү шайтанга таш атылат. Ошол таш атуулар ушул İbrahim Aleyhisselamдын аялы, İbrahim Aleyhisselamдын баласы өзү шайтанга таш аткан эле, ошолордон калган важип амал болуп калды бизгечи. Ошол амалдарды кылбасаң ажылыгың толук болбойт. Анан ата бала өкөсү жетелеп баратат, бычакты курчутуп, дайындап, жипти алып алган, баланы колу бутун байлап туруп, муздайм деп баратты эле. Бир жерге жеткенде, баягы кичинекей бала айтып калды: "Атаке, мен буту колумду жакшылап байлап туруп, муздап жатканда көзүмдү да тосуп алыңыз" деди. Анан İbrahim Aleyhisselam сурайт: "Эмне үчүн балам?
Ne üçün men seni antişim gerek dediler. Men kolu butumdu baylap koyuyorsanız ata degen kımbat adamga men butu kolum jandın çıkışı kıyım dep bilemmen. Can çıkıp atkanda kıynalıp sizdi teyip je urup albayın. Közüm menen jaman alayıp da karap albayın, közümde jumup alыңыз dedi. 7 жаштагы баланын айткан сөзү ошол. Анан дагы бир аз басып баратып, атаке, мен бут колум байлап эле коюңузчу dedi. İyiyim balam, nege байлап эле коюйун dese, maga sizge bir öküm kelgen Allah'ın ökümü, oşol ökümdü yürekten bir sүйünüp atkarabızbı. Oşonu periştelerge körsetişibиз керек. Allah'a körsetişibиз керек. Eğer kolu butumdu baylap alıp soyup jatsanız anda perişteler Allah görüp, "Ay İbrahim'nin balası ökümdü atkarganga dayar emes eken" dep kichine mындай болуп калбасын. Ошого men özümdün мындай bir Allah'ın ökümünü atkaruga dayar ekenimdi körseteyim. Kolu butumdu baylabаңыз dep kayra aytты. 7 жаштагы баланын айткан сөзү ошол. Oşentip Allah Tebaraka ve Teala'nın hükmü atkarıldı. Atkarılganda da kanday bir tuğandar. İbrahim Aleyhisselam balasın kıblaga karatıp bıçağını alıp durup balanın moynuna bıçaktı vurganda kesilbeydi o ayağı. Kayra ikinci jolu vurdu, kesilbeydi. Paygambarlarının küçüğü özü. Bir paygambarda 40 arıstanın küçüğü olur. Oşonça küç menen. Al bıçak emes, jönle zım menen dile oşonda urgan bolsa kesilip ketiş kerek ele. Urat kesilbeyt. Allah'ın hükmüne keçiktirip otam dep İbrahim Aleyhisselam şaşılıp canında bir taşты çapsa bıçağı uşunçalı dengelde kurçbaya taş ekige bölünüp ketти. Kayra balasını ursa balası kesilbeytti. Anan Cebrail Aleyhisselam asmandan sen İbrahim Halil degen atыңды tasdiqladың dedi. İbrahim Aleyhisselam da Allah Teala aytkan ile bu menin Halilim, dostum dep aytat ele. Perişteler, "Ey İbrahim'din nege dostum dep aytasın? Anım nege Halil dep aytasın? Tünü күнү biz daaratка да барбайбыз, тамакка да барбайбыз, аялга да барбайбыз, уктабайбыз дагы. Тынбай ибадатта, рүкүдө, саждада турабыз. Bizdi Halilim дебейсиң дагы?" İbrahim tamak жейт, daarатканага барат, аял алат, башка иштерди кылат. Ошону Halil дейсиң dediler. Uşul günü balalı olup, balanın muhabbatın çıkarış için Allah hüküm bergendiginde dayar olup, balasının muzdağanını körgönde perişteler çığırıp, bakırıp durup aytıştı. "Ya Allah, sen bul adamdı bekerden Halil de öptürsün" depçe. Bekerden Halil de öptürsün. Oşondoy tarih betine tolgan uluu gün bir tuğandar aldığısta turat. Al günü siz menen bizge dağı biraz kan çıkarıp, жүрөгүбүздөн дүйнөбүзгө, коюбузга, уюбузга, кашалагыбызга болгон мухаббатты бир аз чыгарышыбыз керек болот. Мал союп. Кой албетте союлганда биздин коюбуз да, уюбуз да Аллага керек эмес. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytat, "Ey Allah'a sizlerden soygon, muzdağan malыңардын kanı dağı, eti dağı керек эмес, жетпейт Allah'a. Бирок Аллага силердин такыбачылыгыңар өкүмдү аткарабай ошол жетет дейт. Ошого бир туугандар алдыбызда bir канча күн калды, курбанчылык союу үчүн алдын ала bir койду алып bir канча күн өз колу менен жем берип, чөп берип, анан сойгон бул мустахап болот. Болбосо өзүнүн дайыма багып жүргөн, жакшы көргөн кочкорун сойгон болсо, koyun soygan bolsa. Эми ошол курбанчылыкка албетте барыбыз даярданалы деп турабыз. Анын шарттарын бир аз айтам. Курбанчылыкка жарактуу эчки, кой бул бир туугандар 1 жылдан өткөн болуш керек. 1 жыл. Bir кулагы кесилген, же bir буту аксак, өтө арык, алар курбанчылыкка жарабай калат. Aylanbaş koy olsa, semiz olsa jarayt, biraz arıgırak bolsa Allah'a jarabay kalar eken. Uy, 2 жылдан өткөн болуш керек. 2 жылдан.
А төө болса 5 жылдан өткөн болуш керек. Кой менен кочкор боло турган болсо, кочкорду сойгон жакшыраак, эчки менен теке боло турган болсо, эчкини союу жакшыраак да. Бука менен уй боло турган болсо, букасын сойгон жакшыраак. Ал эми уйду 7 киши биригип туруп, жетөөсү тең чыгарып акчаны. 7 киши этти тең кылып бөлүп алып, жетөөсү бир уй муздаган болсо, бул да курбанчылыкка өтөт. Ошондой эле төбөн дагы. Аллах Таала баарыбызга ошол күндөрдө Ибрахим алейхисаламдын кылган амалын кылып, биз дагы Аллага Ибрахим алейхисалам жакын болгондой, халил болгонго баарыбызга Алла мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи роббил аламин.